timi wa Canada ana Ali Baba frɛ me sɛ John Kuma mama frɛ no so person ne me kasa na me sɛ Ali ka kyerɛ ne sɛ aye too late time na doctor ka kyerɛ ne sɛ 2 weeks to live it mbedu Ghana na ni pani bi Ali Baba studio Ali Baba tuobi ana man ne to am no Roger asem se ni se na John Kuma ka kyerɛ me sɛ abrantie kuma bi betena ha ebe ka kyerɛ me mantie woti mani mu aje wadwuma ani o I morning show captain wo ha Ghana fo I am telling you wonim Kwame Nkrumah what a me wo question fufu o question ne beba na yenya bu asim na dam lekunu dam ne de be pie bia ye de tum nti na you ready captain me se me ya bo hye ne nkom hye ba na wonim nipa a wo ye wonim enema mu wo nipa a wo ye na me mo wo nipa a wo ye wi a time be start ya ba ho nti boa a time we am wo mu ina chi no foforo be ka ho tunya hu hwe Roger 600 years ago wo ba asasi so wo ba ye adwuma bi na ye adwuma no wa anwie ana wo koye 300 years later wo sha ba wo ba ye adwuma bi wa anwie ana wo koye no wa sha ba ne de wo ba no ba Captain Smart na de awrade Nyankopon de adom wo no komampani Kuffour ulumai mununkum ni mo abiye tie message no mununkum no emu abiye e katum a won konkoto olumai di konentem seven okay I was here more kwaba e dey about too much GH message so first time ni a obemi a subscriber to no so dey achama ya kai so dey be on be kan so no upload ni to mpe woni first person ya wo sa ebidi kan na busia say anope we nya ani amfa hwe onwa TV dia ene waye ho pa na so won sheda nya ho kese fuse munsem no maboabo no amede e ba be so mo anope Prophet Roger ekopie mu e wo Captain Smart show so na ebusia enkom share be what umagana fo mu ze enkom share ya na enye ne kokko mu nko a ene nyame da ne madi election nemum wo ba TV so nyame etimi da ne madi election Captain Smart morning show host onwa TV na bra Roger ekopie ho na ka wonim se okwa kobisa na ensem de afa na ekoso Ghana ho na so nkusia ekowie no na Captain Smart na kasa no ho nsem na Prophet Roger ebekenkan election wo kire se Captain Smart ya yenim no wo nyame de hyeda dua Ghana se wo mra me bibi emfa ma Ghana nemum enye se yenim ne se wo TV so ne wo ye no na Roger kire se ni bibi former president ho enunti ebe ya wonko ho John Ajekum Kuffour na ne akwakodi ne ho no wonka emfa nche ne se ne ebe na ne botaya o de ba asase so no ebe ba bedwem na busua ne wo mu a enhu ne se Prophet Roger ede sa enkom hye ene ne Captain Smart na no pa no woni ne dem woni na to dwawie no ene wo ma ne 7 days se sa 7 days ne se Captain Smart it's me enye ne tidim na se bibia ambepre na fa na ankode a ene ne enkom hye no ebebem ma yekote se ne Roger hye enkom no ede fa Captain ho ye ba be de achi enkom Dance crowd what be popular wo pa. Number 1. O ka say ohini bi wa sokore mampo be free. Me share video no anu kwati tuntu na me fro sa interview nti na mu be den kakra. Captain wa ha. Wo ka date day no da obewu. Yes. Na wo ka time no obewu. We no na wo de to aso mampo mienu na wo de force ro ho. Eno so wo ye. Owo nko na hu ana. Captain adi omni yese interview ya ye no say me pesa me kire niam bebre mu na de wo tie mi ntie ni ye enye owo nko na me hu but me ye ti se obitwani ato na be ato fom na wo pese onya ansan free abene da fom nim ye wade bi e friend dro ben wunne awo nim die se den wa amfa dro ben no amone ho a ensane mba kwanu na be fa ba nti me ya dro ben ma Nyankopon I'm a vessel for God na de ono ni de for me mu na meka nti se e for me mu se kan we ya captain me ye nipa bi se awrade de asem dom me se menka owo nie won kwani jai ka nyesa okan be kum me meka mo akumi sa na mete me de nbia captain se asem da wo se menka na wa ama me kwan ama ma nka menti ase
asɔle mpanifo timi de me hyɛ dɛm ne etufo odifo nkwa wo hia ye wa hwɛ yi a obi beku ato atwene yɛsrɛ wo asɛm na fra ne ntoma aya na obi sɛ roja anya matured opani no kora ye nkata ho ayiwa ɔdesani ɔkata no kora hu bia ye hufoɔ ntime sɛ mete sɛ ye a eye bia eye bi me meti wani mu yi captain kokumasi kobisa because wana matena kese president Mahama be presidency say na asofo ni bi no ma hye nkom say ontime mba oba be say ba mi gina e kan say president Mahama me yebetimi anya video na da TikTok ebe win election with this point city say no benya metena Angel FM Ali Baba show so kan say oba win election with this point oba win ni say me kan wi a ne ko okay anu nyowu wa clear back makani ama bebre ye positive me be kan say Kumasi KJT adum on the 21st 17th to 21st March ejabeto KJT abehye ne jana beto na no asom say ahye a fire service fo ntimi dum na giso no ahye dum na eye conditioner ntim panifo anhwehwe me dia na ma me ka se panin hwehwe me captain be dey say meeting akɔhwehwe it's true memma wo mfaton bi ma me mfa yewura awrade mfa ne kransi ye John Kuma o edamleku ya dance ye ne mama me pa o energy chenyai me mfa yewura John Kuma nya mfaton awrade mfa ne kransi ye captain it take me 2 to 3 months now hwehwe no to deliver one message to him now hwehwe no munya no captain I did a lot after do baby no wabababu and now me media nso ya say asam ne ba na minyanka ya captain ohunto na hit say ubi so me sofo ma associate pastor ni na hit say aba mi nipadwantu wo ba mi a wo timi nchen say a wo bon se bibi show body no it wo mo ba mi na say omo bre apostle nyame chase na me nso esa na me bre and that's right I have to do everything say make deliver message in the amount me captain pani bia ni Ghana ha mako deliver message ama no miska mageda atayam uko mo me kaba okay me ko opania me bo ni din John Kuma me ye bibia na Ali Baba na bo me o ne babo bi ne friend Eric yeshia na Eric say yeso hwehwe John Kuma obetim the message na mama akoma na me scratch se mitimi de suma anka Ali Baba odin chen o kam catch Ali Baba kam catch Ali ni ya papa no so anwumre bi me ne me sofo ba ko o na wo land na sorry no odifo James ya kwa na papa na da ne suni mpumu adwusu ni fie ho no iwura mu hu mi a na oja adware antifie ona eda no ne maame ne papa na wo na oni me foro na aburo san ne so ye kotena ase captain yetena ase a no so odifo akwa aba na ho te se didi hunamu nkomo a ekwan so na me se wurade soma me wo nchen na asem ni yetietia Radisha mekanche say Ghana kunwa obetena so obedi president said ye mi wi abeka kire Captain Smart ya na president na ubedie no tie won hihye e free ne eko owo da wanim na ye wuduro mu ne ye bekunwo which is food poison o ka kire no captain I swear by heaven and earth o ka kire no papa Eric ye mabodi Eric same boa omla bontin se roja boa na me ka kira ne se awrade di asem se ne bre na mu ye nipa mienu ana mu be di ewuduro no na ba ko be ye te se wadi ewuduro nso no ni ewuduro na wo de won survive message we am de ma we me di akoma pani pa bi awo Ghana be wa man tenche yo me di the same message akoma pani bi e fa mpanifo mienu wo Ghana woni fie kwasi ada no pa oda sorry na me to me ni me sofu ne koye Captain me kan sem ni kire ni wie ya ma no kura nsi no in fact etoda ya na asofo ne adifo no mo ha adwene me wo US yes prophet bi hwehwe me yes say papa mine no belittle me Emma I was very sad I want anim I'm telling you owie no ka Eric say ye hwe ni nja osofo kwan na no nya kwan kwa gentina bye na wonim message na am de kwai na kwankire title ya kitua bi na rade sam ko kanche nse won pen kamfo awodo wonso ne krada awodo 7 on one day on one ne krada bia no oni ba ko na awuduro ni de
obedi. I am saying this on TV. MPP for Pomona Bontema Kasi Roja Boa. John Kuma and Uncommon Bear running mate Ama Baumia. Yeah, that's correct. That's correct. They were waiting, sir. John Kuma Bay okay. But I don't have the message in a quiet now, rejecting message. I don't know any so quiet. A DNT, a coin in here, fashion, one fashion. It's in Canada. And I live about friend say, John Kuma, my friend, swap a swan in a casa, and I'm saying, catch it and say, I yet. Too late. Sometimes not doctor catch and say, 2 weeks to live. It may do Ghana and the penny be Alibaba studio, Alibaba Tobi, and a mind to us. Roger. A same say, ni say na John Kuma catch him, say, Brown tea kuma be betna, ever catch them in man tea. Into Wuboni. It's everyone no more. And I decided, say, me who was someone. Me ma hwehwe me kan kire wo me de betu dwa wote na ehia wa bra wa ma tina oba bi me yesomafo sha me be kan be pe bibi agede a meba ba me kan wi a me ko okay woti hai woti captain meba we yesi okay meba woti manimu yi aje wadwuma ani o I morning show captain wo ha Ghana fo I am telling you wonim kwame nkroma what a me what question for o question ne beba na yenya bu asim na dam lekuni dam ne de be pie bia ye de tu nti na you ready captain me se me ya bo hye ne nkom hye ba na wonim nipa a wo ye wonim enema mu wo nipa a wo ye na me mu wo nipa a wo ye wi a time be start ya ba ho nti bo a time we am wo mu ina chi no foforo be ka ho captain wonya hu hwe Roger 600 years ago, wo ba asasi so. Wo ba ye adwuma bi na ye adwuma no wa nwie. Ana wo kwa ye 300 years later, wo sha ba. Wo ba ye adwuma bi wa nwie. Ana wo kwa no wa sha ba ne de wo ba no ba Captain Smart. Bisa question ne ento aso. Na mechira wo nsem bi na ensem a meka no so be makwa me ma do ma me atofon so. Ama Ghana for ni wiase nyina di adanse say there is a prophet in Ghana. Na me bisa wo maame ensem bi ne se yenya ne tofon no so a yenya no so a me de besoma na de nkra na kɔ na wa odi mu aye na ba. Okay, yeah, ka owu ho asem. Nti yanko. Oza captain unu ba bi on fanfa. And then I who ye one about say helicopter be better ahwe. Me share wo video no. Honestly, me yam shame me. Ban kan kire wo na me boa. The man me yam shame wo ho no say wo ka de ade ne be ye na ade no de be kwakọ wie. E ka date. E kai ma se me amakwata kan mre bi na etigu mu pepepe. We then I say obi ko no no onko nti yebesesa obi na be say yan hwehwe defense minister mame yan kan kire se man ntina helicopter mu ntu kwan ye chief captain ye den ni na we shira captain me bo dawro we me bo sa helicopter na plane me kan me use sa we say plane crash me bo dawro no be 3-4 months. Answer the video about no kind of 4 months ago. Oh, na ma kan. Na ma tena radio so aka na o ma ne bu amade no. Esi no na ma kan 1 month. Ansa na ekosi ye. Ono ne de no. Yes. Okay. O se ma di kan kire de nti a me nya message na me mpese na hwehwe nipa na I don't want to go through stress. To the me fan to dwa. Sabi e den a obeti. Obeba na waba. Oba na waba. Captain me boda urosa. Say na ebesi mama kan say eye kumase akra kumase obi esi wie na manfo obi aka de obeka mama ne bo amade me ya asoma pon kura o ye all night wa akra the point na me bisa say why na ye current defense minister because the truth is na me nim nipa or ye defense minister na me bisa say why na ye current na me say me sramo me kan sem ni bebre bat me ma media for me can we na fe me am the message ne ba na hu abome eti me momu twa
baby a mesra so onya video ya on hwehwe me captain wonum na ono number bi frɛ me ana say prophet Roger ni na me say bacho me amini na say who do you think you are to be in that your so-called church saying the defense minister should come and look for you? Oh, a private number called you? Called me and then gave me a very strong warning. Now the other one is there. We live to see. And I'm so penny. So about you me say A, say B, man no currency because na me ni baby on na me pesa me kasa ana fon. Na enipa sabi ebinum nyansa enwie payo. Me ya actually Wednesday anopa. Ana me shofu be ka guma so say defense minister na busuafo hwehwe me. Ana m ka je me sumi gina me preach me adwumantimi e omo mayempon sa time ankrofo ne bai say omo ya busuo ande minim ko ma hu omo sa bra na ye wa so dem na news about ten say omo ko ba bi ama plane na yire o se mo friend mo say ayira fro bibi so good ba motin sa de na yira de na komo ba be hu say o wa hi o se den eti omo wa dem na na another message sa ba say em so ma film na no me de call captain samiti wani mu rade di asema me na me ba be kan kire wa me kan say na me kan no opani rade suma mo say me kan asem kire fa ne say me nya sofo fa ne say bodam ni bi na ti wani mu na asem na me kan kire wi atie na ye Jimmy personality ni sinche na nyame no be kan of 024 so 027 aya would bibi ana wo sunye bi a woda so nyame hira eye den how dia meme dia mi ya ne se me nyanwom we nya den enwom ti say worship song ti say dem kudi ya Jesus wa dia to ase oh and o jam ya metimi a hye nkomo am ya pon minya tena sese ye koto atade o boutique ye wura boutique wonom na omo bo lumba omo bo lumba nyom to omo bo na metu bi no di for hyere me to me hwe ni di na o tu lumba nyom oh na metu bi ana me ka kire oni na me ka kire ma hu se lumba oko sese boutique ho boutique ra no se madam funu no ti mani ba me so ma me hu se ba bia mi gina no ehonye sane radi ayem e free me mo flase omo ni mi wolumai e betimi adi Roger ho dance ye se papa free me mo flase na sane tie de se nyame kro ye dent na bidum kan na to afa ho captain obi an kwa afa so free ni nyankopon okay obi an se me se me de worship wi obi a wode kwa afa so free ni nyankopon okay ana obi a wode wote obi a wode wote wona so asem ya meba be kan wi abeka wo de awie no so wa kan wi dabi nyama wo so se wo si yenko questions no me wi abenya abotre abubu afiri wa waresem captain ne abaje wo nsem ne me kan sem wo Kumasi radio so se asantefo be se obunu se Roger afiri nyame no mo gi media de chem sunso no nkotim no mo kotim a jo mo be so mo hu ombe hu captain me kasa be 1 month ansana nkomo bi ko baabi ma me hwe wura baabi ama ye kodi hu djuma ye di hu djuma wi agedegedegede danchem no pie ye no danchem ni pie sadie we ya me ko kan ye nti Roger ye konfo bla na osofu no gina so da unim de da nasene ti wutim anim sesi ayi no ma me mo wura wa bra bom na me mfa wa because me no na ye show no ye wie na se ye bebu asi ani mu ha na ye bu asi ani mu ha ani obo wan se de adane asori captain ma me kan wa intasem bia for efo abrabo ho me yes ewi asi a wona mu nyina boss kasaye o ewi asi a wuti basetina wo mu yi wo wi asi nyina ya ba akopɛ na no ekum okra boko ba ya se kum okra wo ba fufure kra se kum kra wutu we kum kra ya ware sese ya ware captain ade be ma wo wani je be wi captain onipa nim say you okay but me I am telling you as a man of God say we okay anye sika fo mba wo wani je wi opeyo e ka
nko a woni usum ye ne wona ya wona o dina no kwasi dada e be na usum ye na won tika mu ana kodu ba bi aba ya kokko bi kaka kro adisa me ba che wo ya na wa hu captain wo hu aka se roja wo boa wo da ye so na meka wo da ye wo so ye na meka ho meka kwasi da etwa mu yi ekoi awia be 2:45 about 4 p.m. Captain over that show that ye be. Now what show there now what dawa na bibi catch us to car. Now what day so much what to car wo kwa nua wo kwa adwuma mu. Eh na so ba kokko bi nie na dia na ekoso me ka dua da bi wan sama na. E chire mu ba. Se captain obi kasa wa chira na. Men kasa. Se captain betie dia meka. Asama meka yansesa. Na maybe abekere wade amwaye nti woda ya somu no nyamopon adade ba mu wani je awi opɛ ya akere wo and say ana ye die captain mami mfamra ni so na mi wie o mesi mema shock of your life etinchai nkomodie bi ko so ba bi mane kopie ba bi no bi bo wa kwam nipa ne yadwua daba me ka adwua ho asem ayadwua daba na nipa ni sunu mu ni sesebo ye nipa ba wani je wo hono sanu na anya yi amawa aje so ko Egypt anu na do be ko back to Kwame Nkrumah captain wa say ajo captain smart wa ana good anu na anya yi amawa aje so ko Egypt ko Egypt nso na de kum Nkrumah na ba be kum esa se Ghana Nkrumah na tia no nti wonye odwuma anya morning show wo ye president of Ghana. Oh wow. Na mami nchira mu na efa wo mami anabisa abira wo mami ni se wo ba se me mebusa question na we yaro me ka cho se mi wie no be guest me me host mami wiyo abira wo mami ni se wo sa won kan chira wo akobi se no wo si na adwini pise skunti because na wo na na ba pese wo mami enya nurse ni eti bura wo mami nyinsa wo na na ba ehye na ashenku yenyi untungu eti awia gede bi wo na ba ma awoda so ti ase 89 wona na ba onyamfie duro chansa na ofirim me na ba di 89 mi wie yanko ma wo 89 ni sisia wona na ba ma wuti ase nyina ya wona na ba ma nka won captain ka onke ho wo ma misi na adwini pise a edwambo mi na mahu yo ma wo hye ma mi ni bowura edwambo mu fu aduro se okwa konom no yi captain smart atoagu na wona we na mun fragi awana mumfa ne ntosuma me debio awana wona na ba ma okura sunsum na ya ka akira ne se ne nana bi beba be ya Ghana mampani brebi na mampani no beba be ye no enam wo ma me yafunu mu so ekibra ma me yin se wona na ba ma ko abisa ami ka akira ne se wona na no aya wo ba no wafa yafunu na de wo ba no aya o man ni nyina mfa so ntifa wo nan esi fom eti wo eshansa adwene na wona na ba nya ye nti na ni kwan so na ba tena se no hunu mpajaye ba wona na ba ma de onyame aka no awoso na ba ma tena se no de nani ehunu ho mpopoye enti me mfa wo nkwa achi me mfa nko 2 years eda wanim 2 years edi wanim ko ya cha captain wa anya de wa hye wo ye na one stop morning show na de nya de ba asase hye brabe no wa anya obekwa asaba because who mission was so complete. I am telling you. Now when you say mama bi gina wachi utu ehun se obi gina wachi dan wachi na we one na gina ho bibia ni oba odifo ba grace na gina wachi adumfa aha adumfa gina wachi na wodi ma bisa o ma me se ebire bi etwam odifo ba grace kan se mi kire wo maame ye hintasem na be prim na o maame kan kire o dibisa maame se die na odisie me to grace jira studio o jira wachi e sansa wo maame ani
adunfa wa apam ansa na wo ba ye no wa mu nso ni adunfa wa apam ntibile bi a wo be ko adunfa no ni ya wo te se wo hene nti maame ni hu wa odo okro bocha wono ane ma na meni ho anya no kra wo se nya no kra captain wo se o atamfo ni atamfo your parliament house no be bo awura unexpected na konwa ne de wo betena so na wo betena akonwa we su a eda na wo betena so no sa de achimpo na wo ntia ase a wo wie die na wo ja no 600 300 years a wo koya wa ba so be fulfill Jimmy hu wa chira amanfo hu se we sorry to say TV host and as a morning show host but me hu say we are president of Ghana ya no na hu say nyame na aka we enye nkomche captain ya kan de radical okay yen come me interview no so we ni wie die di wonie onyankopon ade ade bi adomo na ade awrade nyankopon de adomo wo no komampani Kuffour olumai mununkum ni mo abiye tie message no mununkum no emu abiye akatum a won konkoto olumai di konentem asema na kan mununkum ni mo abiye mununkum ka sa se mununkum ni mo abiye ba se katuma a won konkoto olumai nti wo be kwa kontem okwa bi so olumai she odinfo bi a friend Roger asemi mra wo na ebo mpaye mame na wo won sem bi a obeka a kire me na bi san say olumai me ye hwan wa so dae na mame kan de twa to anura de a chinne wa so dae unu se edusi Ghana kunya so anura anadwo ade a chinne yi a me ba wo studio hai woti wani na about 315 captain woti wani wo so dae na woti wani a wo share time na about 315 wo bu so hwe na no bi from Desmond ano ka cho so no won kuma na so ma ade achi I'm not just saying I'm making you. There will be a Desmond friend. What's a Desmond friend? Now Desmond friend there, one friend because me ni pakro. Now who two can so Monica be friend one over can about problem actually one eh. And so now around 717. Tuma unya ko bi aka che ni panso wodi on. Ko na we conference ko bi. And so eh. Me ka ufi asem na actually your captain. Ghana eya mi wi ana me ntoa so me ntoa so ko transaction bi kura ko so no pay no bi yan mobile money bi obi fra wa wo so so send 10,000 bi baby a ugina wo send sika no nipa no lady bi wo ta ma ne ye mobile money ma me komanim ana ye wie. Can I prophesy? Captain, I am not a prophet, I am a seer. Eti, should I same way for to say Ghana will one day look for prophet Roger. And Radibe page I was out and be an refi me. But I have me because we deliver same way my way. The shall suppon so say o sapomu ensuo. Na the edoba asasi you are wasting time. The next 5 years, one can count one. Me, I'm the Jabatonso. We have video who are born to my police at me. Anyway, it's answer a summoner made Tiano. The Odiama won the amount. Netie, catching a woman, ne catching a war back, no shame. Make our show you. Oh, shame, man, oh, shame, or shame. Sir, Obibe Timini Captain Smart, Aware, Aquavia, Oma Minie. Oba ni nie Captain Smart ni oba wona o maame anya ba ko ntimi waro edi entia wo maame bo ade bi ho ban na until sa de en be wie peyo no oba bi obebo ye danger bi obekọ nti Jenny no eya ahodo me yensa Jenny ba ko atwam second way atwam third one we mani ntwam yanto aso ana Captain where you nko awde no no yeah basia Ezabusia Prophet Roger the Lighter then some ena yakwa kotia ba na Ghana for chese send papa isi kan nsem de kam here say
former president John Ajekum Kuffour wo ya bo na wutu an se wo kire se wo hu se murunkum no emu abie saa na katumu pe papa no wo be ko nti se captain ma no ho anya hade a na murunkum no katumu na de se ne nsem nyina aka enti Ghana fo bisa se aso ye mampenda da John Ajekum Kuffour de ene de nanim a prophet ujade na wo pa che be ya on wa si nanim na won kan prekobusia message se won so we ja comment comment section ho de amame too much GH all the social media handles so ko too much GH o subscribe like no wa share na phone so in the BT me din dark code